روژا سێشەمê danê sibehê li Qamişloyê artêşa Tirkiyeyê bi topê tankan taxa Hilêliyê armanc kir. Di encama topbaranê de du zarok birîndar bûn û ziyan gihîşt mal û milkê welatiyan. والله أنا ما زانين عجاج وبهندرك نزا شافيتو ما طاشتي دخار مهمام زاري خرافان دو دركت من هالهليلية على سنور نقول بس بالساعة دورة 80 ما طاشتي خور تقينا كي فرمزن دنگ دام دركتن مال جيراني ما توب ليكاتمو سيفيلن رهابات وقتا تركي درب عاوتني Li aliyekî din xala YPG ya sînor ew jî li rastî topbaranê hat. Şervanên yekîniyên parastina gel ya di xala sînorî de di amadebaşiyê de bûn got artêşa Tirkiyeyê careke din êriş bike. Niha em heger em bêtir nêzik dirbin niha hema nuqtê dawî ne. Li wê derê deriyê got dîwarê goşarî Tirkav hatiye avakirin diyar dibe. Li wê derê ev li xala YPG ya sînor نها كتير أما دباشية ده نها يعني هناكي تفكرك أما دباشي في داري هي وكادرا غاندن وقت مدير بشوباجي دي توب هاتنا عفيتن يك لآلية سيفيلان كتير يك جي لآلية في خلا سينوريا يكينين بارسنا قال كتير نها في داري شرفان يبقى دا أما دباشية ده الله أول بس بفشك برادان بشتاجي قصيفة هنگه آبید نف هرمیان مدنیان و پشتی نی پیش دقان آبید نه تانگه که قصیفه هنگه آبید نمه و ام شکرنا حرکته نه اول شکرنا حرکته و زبینی اردوغان جی یعنی داویج ملته نه داویج معسکریه فشکه با داویج ملته تانگان داویجه وان دید گو مچاوا داعش تكبر الكوباني والرقة والدير الزور او انا نمازان بيچاوا بكن اجال فيدا كي خوازن متنه بكن فيدا لي بس ام جوي كجر ناهلن ام جر حاضرن ام وكيبك ويبجي ام القامش والعمود الحردر الكرب برابب كوباني زعفرين ده ام هنن وام بيشاينا بگرن او تجاري نگار شبر كيش اخا مجي داگر كربك هر وها روژا دشمê artêşa Tirkiyeyê êrişî bajarê Serêkaniyê kir û di encam de sê şervanên Qesedê jiyana xwe ji destan û her wiha sê sivîl jî birîndar bûn. Li aliyekî din di heman demê de artêşa Tirkiyeyê gundê Hemdûnê yê got dikeve navbera Amûdê û Dirbêsiyê armanc girt. Ji roja dişemê de artêşa Tirkiyeyê êrişên xwe li ser Rojava zêde kirine. Li gorî têkiliyan bi fermandarên yekîniyên parastina ger re tekez kirin got ew niha bi koalîsyonê re di danûstandinê de ji bo got helwesta xwe ji êrişên artêşa Tirkiyeyê ser Serêkaniyê û Amûdê û Qamişloyê diyar bikin. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.